Apete pe apena omi dogbe na mi. Miawe son va festado TVD. Ne mi le pomi ga me a mi le wona ike mi dankore jibe alekana kpero. Alekana kpero a etanya yeyebu egbato egbe. Eye tanya ke enye mi egbato egbe a enyi be na gbondondo nusu pe nyonu to. Ga popo ko yo wone abe donkusu fofon ezan na de vieux dans la voix alors donc sous jasiare e keye jona jinana miyo yenu kenti be jona jinana miro asan mi ko do ne mi ayi mi aveji enyo fofo mi dogbe no mbenare mabi onyare lo gbondondon kudo esan o alors agent vio ne mi be mi awe are alors re gakme ke mi woni a fofo meto alors esan mi alors donc sous alors game to e jona jinana mi o game ke to e jona jinana mi nke wo be jona jinana mi o wa kun gbo la gbon yan na ma o ma de do ko so fion mi a o nyanyi to na be Joel feta fa forme to jona jinanya azi fa forme na fa fari gba na ni we do agba zona to kwera donc anya forme to jona jinanya anyo dada mdogbelo yo menade biabiare la signe ndi la bio Okwa gbondondon kudo okuson alo okwa asanvi o gbondondon dokusu meto ezan meto de vio wa dan lo kengboe alo fonfon meto eke jona jinana o yenu kenti be jona jinana o ro va kungbe o la do nya ntia o ma de roko sofiomia si no nya oyo na ba Antoinette kure gbondondon be nya fofo meto e bibina pise a fofo me esina tenwere. Ok, d'accord. Et si n'a t'ignoré? Gagne non quoi parler mais là comprendre. Ah non go. Enyo mi dakpelo. Ano nyem dogbelo. Ah mu fogbe la ni so weda. Doni so. Ah we do ani. Mi leti. Oh, tonyo cha fonyo. O keke. Na mi kakala. Ye lo musalo. Yo. Mama bena de mabi onyare lo. Gbondondon kaflan e wo kusun be gbondondon kaflan o amero lola ndekeme amero lola donc kusume amero lola san me ne de vieux dans loin kimba amero lola fon me e ke jona jinana o ye nukentie e wan e jona jinana o va kungbo la do nyantina ma o ma de roko sofioma o enya esa ami yo na nanya ta nyama la question male bioma yama de fore kombe mia dola minyo ye vele cha ma u mamicho ta examen a kombe mi wa ranyo mi mate de mia ro ku ya dade o me ye ma wo chona mi o enu ma wu be mi wa eji mi a ta examen amesa me ye me do me gbodi de me ne nu idro mi a wo lo ko me ne hihenu me do yo lo examen me do ape kakaro enye fofo mo dogbe no menere ma don po no lo le gbondondon kudo ajanvio alo esron mea ndeke donc kusu examen pe fonfon me toare e ke jona jinana o ye nu ke wo e ko da to na be jojina ya nu ke wo e be jona jinana o me da pe na mi ya me biobia ele tore nya gbo nya pare nya esron mu de sron voa nu ke jona dina nya le gbododon me zameto kudo fofon meto zameto nkenti o zamea mia be zamadolo va partir de 22h so yon ne mi wore de ka me vedea nya di do me viede e wanti nya préféré na zameto do won mi le po ne mi o zameto mia di de me viede la me la tro gbo va na mi nwede voa fofon me ne mu we zamea mu egwanyi bi magba ba we fofon me o le po e gba tro igabu me fofon me to ankenti mbe fofon me to tanyoro fofon me a ne mu jai do me garo me a mu wo ne aso zomo o le po nu anti enyam préféré na tutu gba zameto kudo fofon me to won fofon me mate fofon me am wo ne so zon na mo garo me anyo ape kaka vande kuku o mu de confiance mi o o yo na be jibe togovi nsamu le lo ame
akpenami. Mama ndogbe. Menade gbododon fofon meto. Esan meto. Donc so jase to. Eke jona jinana mi o enu kenti e wan kemi da dia jona jinana mi o. Wa kongwe mi ado nyantina mare. Nde kuku mi made mi aroko sofioma. Ya madame atakpa même mi le amenope les filles et gof cette mes niveau filles. Ole biom sebena nte gbododon zametonyo na alo. Donc sou meto alo fon meto eke jona jinana mi. Ah, zameto e jona jinanya. Elle avait des viola mla yenkeken mi ku papa mi la kase mi aglo nyon mi ado asi nuochi. Enwe jona jinana nya. Si ndoko sou meto chano pobe de viojo school. Yo pobe na de papa le libre. La te biondo wa amiki mi anovia. Ane gba hian be na mi onwa mi ga te wefa. Nyayona nyabe Yoruba 09 mladi dogo ma mi no pe. Ah, question ko bioma nyagbanya mfi na okekem va matin to jona jina wo parce que ya vire po na moment mi te ko antono na wifi dare gba hian be aba no di wifi abende gbogbo préliminaire o changba hian na gamo ebo va mi di toto antonto jona jina parce que ya venya mi di me be bona na mi di to nya wona zanto parce que vem tina gbonyin to chon donc à midi to ina na nya enyo dada yin mdogbelo menare bia la si ma biolo menare gbonton kudo eson alo a janvier donc sou meto fon meto exam meto donc sou jase eke jona jinana wo yenu kenti be jona jinana ro if ya kungwe la do nyantina ma de ro ko sofioma Onyayo nambe tata Antoinette. Mleonyomi. Edo penye ya. Donc nya fofo mebe rapport a Jonathan. Parce que fofo mea amesia medalo ke emuti kona mesia medalo ka va do fofo mea mesia be organisme pata odide me. Donc a ke mi site a mi la te wonde pe ke duro mi azan do propre tukara re pe mi le fu. E Jonathan nya. Dada ndogbe bia bere lenti la biolo o mena re gbodondo ku mi ason alo mi aba janvier donc sou to e 100 000 fon me alo donc sou jase e ke jona jinana mi o yenu kenti be jona jinana mi ro fi fiare kungbe mi ado nyantia mi ma de mi aroko sofion mi de ku na be daga la sie ne maro bia biantia ma bena fofo me toa enyo so e gomme bena leke natural le roi natural me fa donc nyona nya so OK oyena nya bo honoré mle asie adogo merci examen oh examen matino pour gaga fon me fa la ke fa wa nkeke me fon me a nke fifi je wa examen matino pour gaga la ke fa Nyayo nambe tata Chino yona nya. OK, question que tanti posé à madouin chine. OK, nya gbonya fonfon me to e jona jinam. Doa fonfon me rekia fafa janani. Fafa vana vire. Donc ane fonfon me mikudo a janvier alo sur mi on sovi fia. Fonfon me jojuru vanana o. Fonfon me jojuru vanana nsuo. Donc nsuo chanjina o jana papa kokobe yo chan yo la gbongba kumi ayo yo chan yo la certificat ku domi fonfon me nene ni be nene be nsuo wo ku domi fonfon me a ina me be no me alo la mi no na nuere kwa no na jijwe me do afafa me mi wele donc no na nuere atambre ku nya na be igor ro yonam nya ndo kusume to jona jinam. OK. If ya nke wa don kusume to Jonathan na mi. Nke wa don kusume to Jonathan ma. Ndo kusume ya de yom da ba no ya petube mu. Ma o don ke mle ja ma o showa don anti la konto la po. Oh bon. Sinon nyao ya nya be Boris. Surnom nya agbate se be Sugar. Bon. Fonfon me to ayenyuna. Bon nkenti fonfon me to Jonathan ndo a no nyin su no mu na fonfon me to a
quelqu'un on y soit demi moitié voilà n'est-ce que nous avons bon alors sont les bon et au fond maintenant au fond ouais voilà accumuler à cohérenti mi chute et bon elle a fond elle est laissée propre Agnon emi ase comme nous de fond mais toi Jonathan na voilà et Jonathan akwe kaka